Көп эштер үзегездин желкеге түшөбүт инде. Малайдар жардам ителер дип ышанам. Малайларны ителер. Кuyruklары Шулаймы? Алар кызлар кылман кайтып кирмейт. Шуңа мен өзүм кыз бала яратам. Лилия айтам, бир кыз шунда бир кыз тапмаганбыз дагы айтам. Ну теге биз гастролде бир өзүм йөри алмайм мен. Биз бик уйлаган эдим. Бир өзүм йөри алмайм. Бир өзүм кыйын. Шулай туруп калдык энди. Хәзер инде кыз внучкалар көтәбез. Biz indi hazır onlarını özümüz akılga oturtamiz. Mana iki oqal yaşab ketamiz da, ikisine qolalar, boshqa o'lasizlar kelmey. Mınsı şunday tutaydı. Foytkaşkına ko'ramiz indi. Berengisinde turi bile ekan, soğanında turi bile. Soğan turab tarzan. Salatında şimdi yasab alamızı berenger şey tutaydı. Kesin yaş kileler, tomakları öğrendiler. Şulay kire ekan, ikisine qoldirib ketire kire ekan. Qachon qo'ytasiz va ertaga qo'ytamiz deb bizda bir otnos qo'yibdi kirmaymiz. Bunlar bizlar pishirib boshlaylar. Mana shulay aqlga o'rgatdik. Hozir yashayoladi. Qizlarni olib kelib idandan da jo'dirib qo'yar. Bular biz qo'ydigan uylar toptasan. Başları işley. Başları işley, uylar toptasan. Onu şəbəli idən cavab bilə turan qızlar olub gəlgəç şəbəndə o. Bizning Təmli tamaq rubrikasында men aldanып тамашашыларга айтып койгойм. Лилия ханымдан ашу түрдөрүн бишерге үйрөнөсөк кегит деп. Шуга көрө Лилия ханым бүгүн бир неме әзерләйсек деп. Biz бүгүн мен gel topşırılarını qarab kelem Zinfira. Onda gel Zinfira balık aşıda balık var. Benim balığımda aşıp qarasam Zinfira deyip men de balık əzərlər. Şulay mı? Yarış kim təmrək pişirir. Tamaq deyib atalar idi. Çünki bizim dostlar Liliyanın balık pişirgen bilirler. Kilerge başlasalar звонитар Лилия тегеп тәмле балыкны пешерәләр, тәмле итеп пешерәләр. Белмәйм бүгүн ничек шылар. Шулай итеп хөрмәтле тамашачылар, балык булган бүгүн Лилия ханымдын Dilde yutарлык балыгының авыз итәсәк бит. Hörmətli televizor qarawçılar, siz biləsiz indi balıqның нинди файдалы икәнлеген, һәм менә мин сезгә балыктан тагын да бер төр аш өйрәтмәкче булам. Аның өчен менә шундый зурлыктагы балыклар алына, гаилә исәбенә карап инде. Bu terpuk deganni oldim men. Minтай balığı da bek tәмле була. Шуннан аның өчен инде менә теркадан үткәрелгән кишер, соğan кирәк булачак. Һәм әз генә помидор тәмләтеп җибәрер өчен инде. Калганнар инде яшелчә, бу яшеллек инде өстенә сибәргә матурлык өчен инде. Менә хәзер балыкны шундый кисәкләргә бүләбез. Kızgan tabağa, менә шушы кисәкләрне, менә шулай итеп тезәбез. Minutdan balık әзер bulacak. Zinfira, менә тәмләп карау вакыты килеп җитте. Балык ничек булды микән? Иң тәүдә авыз итәсез инде. Лилия ханым баягы дигән әйттегез бит инде. Бу Аллаһ тапшырында йөрүп, нинди генә түрдән балык түрен ашарга туры килмәне. Бүгүн инде Халит агай баянда уйнап, һез ярламайсыз, мин ашамайсакмын. Шулаймы? Шулай. Aşlarınız təmli bulsun, təmli bulsun. Hər gününüz bəyləmkilik, yəmli bulsun. Yüzləriniz dağlarıday balqıdırsın. Günillərini bir-birsinə dartıp dursun. Bu dünyada biz varımız qulaqına. Qulaq bulup yaşayın qiyamaqına. Булды. Булай йырлап угашаткас инде. Бисмиллахиррахманиррахим. Иң яплы вакыт. Алдан әйтеп койган, телде утырлык дип. Шулаймы? Бында телеңде генә түгел.
Шәп. Hürmetli televizor qarawçılar, agar da endi men taqdim etgan rizqni pishirgan o'ylasangiz, oshlaringiz damli bo'lsin. Hürmetli tamaşaçılarımız, Fatihovlar yurtuna bulgan hoqlanuvıdı yaşır almaysa, бұл yurtda bölmeler boylap biraz seyahat kılıp alırga bulduk. Hem bizge indi bunda Halit ağay o'zi yardımga gelesek. Men kelem. Halit ağay, buna hedin yurtga kelip ingeste, en birinci көзгө salıngan neme, ol oşunda asılınıp, elinip durgan hayvanlardan yani. Bular kaydan kelip bizge elekti. Biz endi tigi Liliya gülleri yarata, hayvanlar yaratабыз. Papugay, et. Şuna mana onsu sayıskan. Bu endi Liliyalaryň näsili sayıskan dip erteler. Soyma. Her alda bir kuşamat bola berdi. Mana endi bir damatlıkta şakta glavraş, başvaraş bula gitdi. Qara dedi biz maqtalып tura endi. Qara biz sayıskanlyp tura. Menin näsil digeni aldı da berdi endi bizge. Bula gitdi mana istelikke. Şuna mana monday bolanlar endi hazır işleyler miken, yok miken 85-nji ýyllarda, 87-nji ýyllarda Taşkentlarda gastrolde ýetirgen ýapys. Şunda algan bolanlar mene onday sagatlar bolan şunda bolanlardan. En mına. Mana sende en kadirlisi tipşig diýip ataýbys mısın? Tipşigi. Masy keşi bizden. Keşi ol endi özüniň kitkeş ýyny saklap tura. Bilek öýlep saklap turalar. Şuňa etdirip Et ele oldu indi. Et awulda etni körebez awulga etkaş ol kanikulda. Pionierskiy lager diýip bizim. Enkeyinde lager начальниги. Et pioner endi. Şuňa etdirip Hüýleşe bit ele boldy. Süýleşe eli İsmini aýta bilemmi? Keşi. Eli tigi kömek kişi kilgeçden aptırap tura. Soňundan kışkıra başlap kulaklary tynany. Mene bulary Yakutiýaga bargaçdan alyp gaýtdy burdakiler. Halit ağay, mümkin bolsa hedin unda tege muzika instrumentlary koýulgan bölmeni görüp men şoý gajap etken, belki tege unda belki garmondar indi hem onda şinap turatgan. Garmonlar, sintezatorlar. Onda kirip sagalap. Baltastasynyň pışyklar, baltalary bola. Ebeziň garmonlar. Kirip sagalap. Eýlegiz gitdik. Zemşire. Mene men sende tegende bunu oýnar bilen inşaatnyň bölmesi. Munda ijat eteler, oýnaýlar. Degende hayvanlar dünyası, bizde muzika dünyası. Tegende hayvanlar dünyası. Ede. Mene endi munda oýnar belek eşagyndan tege ýumuşak oýunçyklar diýär. Ana hoppi endi. Belki maşynalar ýatyrgan ýa, balaryny jyýyp goýgan endi. Mene bu garmonlar, bular bek kadirli garmonlar endi bizim üçin. Bular endi tege bek usta işlenen garmonlar, professional derejede. Orенбурgda menim abzykay bar ýa. Enkeniň sinde Elfet Hamidullan. Ol atakly kompozitor. Ol İlham Şakirovlar bilen, Alfiya Avzalova bilen, Feride apalar bilen işleýän kişi, bayançy. Mene ol işleýdir, şoşa instrumentlarny işläp berdi. Oýunda oýnar belek edýär başlady analar bilen. Şundan mene Talyan. Bu Talyan indi mene, şyn Talyan. Bu birinji Talyan beýramynda ok men alganym mene. Bu mene bek bizniň atakly Ziyar Muhaýarow degen master bar. Usta. Mene ol işläp berdi mene. Şundan gersin mene Saratskiy garmonlar bu. Mana endi şu Orенбурgda patap işledi. Mana şulay etdirip. Mana endi bular hazır endi biz endi garmon zamany bitdi. Hazır mana bularyň sintezator zamanlary. Şulayda Aynur awlakda senin garmonda oynaganyňdy eşitke girebdi eli. Bilen sahnelere timegen. Hazır men garmonda özüm haýlap alyp berem mene. Ana mana da bir kütmegenmiz bitarly. Oşun garmonda oynap eşittir ha? Oýnar oýnatdyk, hazır Ilşatga köşäbez. Mene Ilşat bek köp ýerler ýaza. Mene endi anyň bek ýaratgan şagirleri. Mene Ramil Şuragul sözlerine bek köp ýerler ýaza endi. Mene enkeýler turunda, tugan ýak turunda. Şundan gersin bizim bek ýakyn dostubuz, semýa dostubuz Fanis Rahmatullahi abi bar. 4 ýylda ýaşaýan bek matyr şagir ol. Mene anyň sözlerini ýaza. Hem bek köp şagirleriň kitaplarına alaýyndy, jyp bara. Şuňa etdirip ol
Өзі жырлар яза ижатты енді. Ол бізге емеше айтмай анда. Ол тыныш қана өзі яза. Тағы да бір бөлме қалды. Халид ағай. Әй, онсы яшыл бөлме деп аталады. Яшыл бөлме міне. Біздің бірсі ақ бөлме, бірсі қызыл бөлме, бірсі яшыл бөлме. Мында құшылар, міне Лилияның яратқан әйберлеріне көр, шындай құшылар жия. Мынандай жәніклер барған бір жерден. Әлі біз тіге ұлғайып барсақ та, бала шаға көп ойыншық жиябыз. Барған бір жерден. Мен запчас жиям. Ол шындай әйберлер жия. Шулай яшайбыз. Қадірлі достар, тапшыру башында ук Илеш яқтарына барып сығу хақында һүз қозғатқайнық һәм біз өзімізде тұрабыз. Хәзір барлық гаилә ағзалары менен бергә Халид ағайдың туып үскән җире Илеш районы Кызыл Байрак авылына юлланабыз. Әңгәмә барышында Халид ағайдың артист булмаһам, мотлак водитель булам дигән һүзен ишеттегез һәм уның машиналар яратуы хакында ла белдегез. Илеш яктарына барып итергә Халид ағай 2 машина тәкъдим итә. Кайһынында уңайлырак булуын үземә хайлап карагышты. Шулай итеп, хәзер машина хайлап алабыз да Илеш яктарына юнәләбез. Халид ағай, миңа бұл машина бигрәк охшай бит әле ул. Шулай менә. Ну монсыны белән. Ул төсө дигәнме, ул уңайлы утырулары бында. Шулаймы? Ләкин кеше күп сәбәпле тегенде барга туры килә. Ну, овлактан файдаланып, кайткаштамасы белән. Шулаймы? Мин риза. Менә хәзер әзерләнәбез, киянәбез. Китәбезме? Китәбез. Артист булмаһам, водитель булырмын дип әйттегез дә, бына шул әле миңа тыңгы бирмәй. Нимәнән башланды һуң ул шул тиклем машинага әвәслек? Мин бәләкәй чакта ук безнең машиналар була торган родительләрнең инде. 2 машина ул вакытталарым буладыр иде. Москвичлар, 2 москвич. Әле кешедә велосипедта юк ел вакытта. Бу 70-60 елларда ук уже. Мин 7 яшьтә чакта беренче Запорожска рульгә утырттым менә әткәй. Запорожска кайттым. Бик әйбәт. Шуннан керсәң, шунда мин беренче тапкыр утырып карадым да, әткәй әйтә, бу җегеттән килеп чыга. Фатуа була дип әйттем ди. Шуннан менә бер вакытта рульдән төшермәде. Гел әнкәй тегеп бирде, аска салып утырырга биегрәк булсын өчен мендәр. Шул мендәрне салып, гел мен рульдә йөри торган идем. Шулай итеп шуннан бер төшкән булмады, нинди генә мотоциклларда йөрмәдем. Машиналарда. Шуннан мин Ишкарга 5 километр йөреп укыдым. Укыганда. Анда инде мотоцикл белән йөри торган идем. 8нче класста инде мин уже машина белән әткәйләрнең Москвиче белән мәктәпкә йөри торган идем. Ул вакытта уже. Шуңа мен бик рәхмәтлемен үзем родительләремә, әткәйләргә. Бик рәхәт үсәргә туры килде. Ну, дөрес әйткәндә, балда майда үсәргә туры килде инде. Менә инде бу Земфира Илеш районына керәбез. Бу иң Башкортстанда иң мотор, иң чиста һәм иң эшчән халык яшәй монда. Электән үк тырыш халык яшәде монда Илештә. Беренче тапкыр без абый белән мотоцикл белән бардык Уфага. Мотоцикл. Әйе. Ул вакытта иш мотоцикл, зур мотоцикл. Анда права да юк, мотоциклның документы да юк. Бер әллә кемнән сатып алган идем мин аны. Каскалар киеп киттек, Уфага йөреп кайтыйк әле дип. Шуннан кирәсем Ленин урамында Хрусталь магазины бар бит. Шуннан килеп ятабыз. Шуннан милицияләр шок катып карап калдылар безгә. Шуннан мин инде хәзер бу милицияләр арттан кумасын дип тиз генә бер урамга уңга таба барылдым. Теге Жигули ичендә отырган бер милиция миңа кычкыра. Куда ты лезешь ты? А мне туда, мин әйтәм. Правила да белмәйм, берсе дә белмәйм. Аннан гел машиналар төшәләр икән, теге односторонний. Ә мин прямо машинага каршы менеп барам. Туда дип. А мне туда, мин әйтәм. Шулай дип йөри торган идем. Шуннан Лилия белән танышканда, Ява белән йөридем. Как раз беренче аны инде Явага утыртып, йөртеп,
Şundan keresin 5 ay ilanışkaçtan 5 ayda durmadık. Bir şerep etken hazırkı zamanda ayttılar kopeyka maşinası dep. 01 Jiguli aldık. Onu endi işletip, remontlap, şundan yana markalar çıga başladı. Men jona adırayım endi. Tege 5 model, 5 model Jiguli çıkkaç, Zarelem jurnalım men boşastına salıp yatadırayım. Şunu salıp yutqaydırayım, xayallanıp. Mana şunda şereyinli menim. Şulay ettirip mana hazır 15-nji maşinaga jetdik. Лилия ханым правага окурга болгас сен несек бана кабыл этти. O, men şatlanıp. Şulay da kelmine to'g'ri kele o'tirarga. Qonaqda bo'lsak da men endi aytam, azrak qonaqqa borgachdan Liliya rulga o'tirib, men pivo bo'lsa da sharimdim. Yo'q endi. Liliya bir 50 gram tutsa, men rulga qolam. Do'stlar ona siylaylar, qishlab. Ilanganlar, Xolid sen rulda, sen ilangasan o'tir. Biz Liliyani siylayga dedilar. Mana endi bu ishqor. Mana qarshida endi mening o'qig'an maktab. Mana motorunda bitaydi. Mana shunday jamli yerda o'sdim men. Bizimcha. Бәхетле кеше. Ay, hozir endi bayroqqa ketamiz. Нече километр калды? 3 kilometr. Авылга итеп киләбез. Лилия апай райхида әйтте дә машинала йөрүп беләм дигән булдыгы парага барып дигән. Бәлки тамашачылар ышанып та әйтмәс, безнең халык инде күрмәенсә ышанмайдар дигәндәй. Шуңа күрә кайнагыз янына бәлки үзегез ролда утырып кайтып төшерсегез. Була ул? Буламы? Али. Mana hozir biz yo'l etamiz Zemfira parkda. Unutulmaганмы Лилия апай? Yok unutulmagan. Yok da ben oturuşturup alam bit. Mana bu tushlar endi mana bu o'rmonlar Zemfira ko'rasan. Bular zo'r o'rmon bo'ldi bitindi hozir. Men 5-klassda o'qiganda shu pasatlarni tutgan edim. Lekin ağaçlar yalar. Mana hozir shular o'rmon bo'ldi. Men dijamni tirib, mana buni ko'llardan suv kirib o'stiganda mana Şluzlar, leşler, buna osta dengiz ko'p, buna tag'ı zo'r ko'l bor osta. Mana shular eng jamni o'rin endi mana bu. Yo'l turgan. Birinchi qurotunda kerakmay. Manda xalqlar qaytalar. Mana Sibirlardan qaytalar. Onda ko'l bo'ylarında bizim palaqlar qurib, balıqlar tutib shunda yo'l etalar. Халид апай, әле юл буе һездә һөйләп килделәр. Кыш көне авылда ят, кыш көне калала яшәй, яй көне авылга алып кайтып куябыз дип. Ләкин мен ни арала өлгергән хәзер һезнең бында җитәрлек балан да, башка емеш-елек тә күп. Мен алай күндіз жатып жоклап торганым юк бит. Иртән торам, кичкә кадәр мыштыр ипеләп кенә по-стариковски эшләп йөрим. Бәлки шул ярдәм итә торгандыр миңа. Мин жакынны бик яратмайм алай. Электән шулай баксагызда емеш-елек үстергә яраттыгыз. Яраттым мин гомергә, мин чәчкәләр, гөлләр белән бик нык мавыгып яшәдем гомергә дә. Шуннан киресен бакша минем иң яраткан һөнәрем. Беренче һөнәрем булса минем сәхнә эше, икенче һөнәрем менә шушы бакша. Һәр сактагыса аулакта гый хөрмәтле мул әзерләйдәр. Безнең алдыла хуш исләрен аңкытып бешеп сыккан уха менән Халид агайның тырышып-тырмашып тавык итеннән әзерләгән шашлыгын тәмләп карау бурысы тора ине. Менә нихаят безнең туганнар белән пешергән уха килә, шулаймы? Бик озак көттек инде. Hozir olmaz pişirdi, olmaz. Şulaymi? Aye. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, үзегез күреп торагыз, ухадан аерылып булмай. Ләкин шулай да Илеш ханлы Илешкә килеп беткәс, без ошо өстәл артында утырган гаилә агзалары белән танышып узайык. Халид агай, таныштырып китәгез. Менә минем әнкәй монсы
Şundan kirsin. Biz avay bilen ikigine bir toğan. Ol endi kelelmedi. Bek нык işler boldan da. Menim jengeşey Tanzila. Iň yaratkan jengeşeýimdi. Bireugüne bir top. Jengeşey demeyim men, menim apa demeyim. Bir toğan apam köp. Bireugüne bol. Şundan kirsin plemianniцы, olaryň kızlary Elsiyer. Şundan kirsin plemiannik, olaryň ullary Almaz. Biziň iň yaratkan plemiannikindi. Iň akylly. Şundan kirsin anyň iptäşi biziň kelin, ýaş kelin Leyla. Halil apay bir adgına bolsa benim Halit agaydan bala sagyn höýlep gitagyn. Ninderek bala bolup ösdi ol. Men аны sahneden düşüp güne tudurdum. Şundan kerisin bizning bilen birge bişikler asıp birge yürütdik, birge östirdik, yolda östirdik biz ana. Şolay tirip, ulda şolay mene Aynurum şekilli belekeyden 3-4 yaştan nege muzikaga kızıksınmışam buldu. Ätisi boýanyş bolgaçtan. Onun ätisigine tügül bizning äle Halitning Aynur 6-njy buğun. Mene olaryň muzika goýdan kelgen. Şakir, menden, Fatih, Şayih, Halit, Aynur. Halyklar aýdalary, mototsikl bilen ýürüp ýetindi ol. Nindi bala ol diýleri. Urandan uzgan çagында mototsikl bilen uzup barady. Isenleşip gitedi bilen halyklar bilen diýip. Mene şonday akylly, tertipli bala bolup ösdi. Men birinci klasda okugan wagt hazır көрşü malaylary şuğurak malalar endi. Temek tartalar. Şundan bular ýertip mende temek tartalar. Bakşada zor bizning şarşalar edi. Atıngyş bar. Şol jeyken atıngyşda atanyp oturam temek tartyp. Birinci klas malaýa. Rahatlanıp oturam endi. Көрşü malay kıyma başına qaraganda Халидтин маме скажу dey. А мен это мана знает. Спокойно tartyp oturam hazır. Şundan kersin änisine aýtgan, änisi menki aýtgan, anki конечно usal endi etki bir wagtda tergemedi etki. Anki meni bir tuzdyryp şulanга çygaryp turup suwak kişkine. Şunda endi men etni qışaklap idende ýokladyk. Mena şu wagt boldy meni. Şundan soň men gymrynda temek tartgan bilmady bir wagtda. Bizning bu şaşlyk suwuna. Onu unutup gittik. Onu unutup gittik. Men şaşlykny alyp geleyim äle. Bul tiklim aşağıdan indi Liliya hanım. Bilmeyim. Bir nese kilogramga atıp tartıp qaytaran durabilir miken? Mena bu bik temni bilgandyr endi men uýlaýmşa. Dingi da isnäni beri bizde tanda. Mena hazır mena şu şaşlykny mena biz oşap görsetäbiz. Eger bik temni bolsa endi bizge şu resept bilen işlerge öýrenir üçin meňe hatlar ýazarsyz. Aşlaryňyz temni bolsun. Mene Zemfira her bir gaýlenin özüne göre bir gaýlesi bar bit. Bizning de mene şuşy gaýleler şunday tawynlarda jyýylgan saýyn jyrly turgan mena gimn kebek diýip aýtsam, deviz diýip aýtykmy bir jyry bar. Mümkinmi şunu jyrlap giderge? Mümkin elbette. Aýdaýyz. Bugünkü awlak geroýlarymyzyň her biriniň halaty hakynda täfsirlep söýleýi başlasak, bizge bir nese awlak tapşyrygy işlerge tura gelerine. Sahnelerle gündelik turmuşda la yabay bolup kala bile ol köslü şahıslardan gene kolundan kileler. Bugünkü geroýlarybız Fatihowtar gaýleһiniň her gaýhy bunu özleriniň ijadynda, işinde, gündelik turmuşunda isbatlap kileler. Hürmetli tamaşaçylarybız, aýdagyz bugünkü biziň geroýlarybызга Fatihowtar gaýleһine imenlik, tatawlyk, olaryň işlerinde, ijadlarynda zor uňuşlar tilep hoşlaşaýyk. Kilehe awlakka teklim sag boluňyz.